Tuğanдар, assalamu alaikum, urmatlı bizning kanalın görüşleri, жалпы YouTube көрерmandары, саламатсыздарбы? Бүгін 11 fevral 2026 жыл. Ушундай кунажындар бар. Боос мына. Бүгүн эртең туйын деген. Байкен номер экранда, биринчи тууттарына 2 тиш. Музоолор менен дагы бар. Бүт айттык бааларын. Толук видеону YouTube'га кирип көрсөңүздөр дагы болот. Бирөөсү американка. Анан бул Черный пестрый биле? Черный пестрый. Швиц таздамна музоосу менен. Анан мына кашка кунажын алдагы музоосу менен. Анан чоң уй бар мына торпогу менен. Баасы 165 миң бул 165 миң. Экранда номер бар байкен. Чалсаңыздар болот мына музоосу. Ама Швицтин баасы канча эле? 350 миң. 350 миң мынаканын музоосу. Ургачы 3-чү музоосу ошондо. 25 литр süt берет дедиңизби? Ооба, 25 литрге гарантия. Суткасына 25 литр süt берет. Мо кунажындын баасы 260 миң, 8 ай боос, бою 1.50. 7 ай. 1.50 бою, бою 1.50. Бою 1.50. Мына могу бүгүн эртең туйын деген американка парадосунда 2 тиш кунажын. Мунун баасы 280 миң. Мына 2 эле тиш, жаңы тишин бузуптур, 2 тиш. Boyu 1.45. Çalıp söylöşüp alsanızlar bolot. Bu 165 ming so'm. Muzoosu menen. Muzoosu urgaçı. Kança litre berip atat dediniz? Hazır 7-8 litre sütü var eken 165 ming so'm. Mo torpoğu menen çoğuy ötü. Mına gelişken. Torpoğu 7 aylık bolup kalıptır. Mına gelip görüp alam degenlerge Bişkek şahrı, Alamedin rayonu, selo Leninski'de. Bunun bağısı torpağı menen 260 ming so'm. 260 ming so'm eken. Çalıveriniz de Tuğanda alam degenler.